guthaitira mabarabara NTSA mari na unyitaniri na thukuru wa Matariba wa Kirinyaga mambiriirie kambeini cia guthomithia andu kwigitira hindi ino twerekeire mambura ma thiguku ya Christmas. Kuringana na munene wa NTSA mwena ucio augite mitino mingi ihanikaga hindi iria atwarithia a bodaboda maratwarithia nduthi uru kuona matwaraga nduthi ciao na thibidi ya iguru mategwiciria ona andu aria mari mabarabara-ini. Bodaboda or road users to be extra careful to drive their motorcycles in the right way using the total quality road usage. Riu akiuria atwarithia aya nduthi gutigirira nimemenyerera na gwathikira mawatho ma barabara. Kwa hivyo tuzingatie sheria zote za barabara, tuende pole pole, tusiwe na haraka, manake hata ukiwa na haraka gani kuna mwili ule wako mbele yako. Kwa hivyo tuende pole pole, tuangalie kila maana barabara, tuangalie signs, tuangalie mali abiria wanapo ama wale wapita njia pedestrians mali wanavukia. Ohindi oroyo nikitieretana kuri andu othe mahuthagira ngari guthie thabari ndaya matigirire matinanywa njohi makiria akiongerera matereba ma PSV. Kanywe ngari na ndakanywe njohi na tware ngari. Crackdown tuangalia tu, sio crackdown, tutakuwa tuangalia. Unajua ni yetu inakuwa friendly. Sio ati nikuje kushika watu, ni friendly tu kuambia watu ipasi kuwa hivi, ipasi kuwa hivi. Kwa hivyo hata sasa kuna kidogo inaendelea ya PSVs. Oho ni ugite ati maafitha a traffic nimegukorwo cemba ihinda-ini riri. Overtake na njia inayofaa, sio ku overlap kupitia upande wa left. Wapitie upande wa right na waangalie mbele. Wakikuta magari zimesimama nao wasimame, wasipite manaka ajui ni nini iko mbele. Kuringana na patron wa thukuru ucio wa matereba David Machere ni maratigirira ni mahe matereba mathomo ma kuigana na akuria anyititemi othe kunyitanira guthomithia muingi uria mangihota uhoro-ini wa kwimenyerera mabarabara-ini. Ina bata muno ni mundu wothe uratwara ngari akorwo akimenya gutwara ngari to guthie bara, oke guku thukuru cia driving school athome mawatho ma barabara, na thoma mawatho ma barabara ni arimenyaga hau ndiagiriire gutengera, ndiagiriire gukua makiria. Sam Munyire uria ni mutwarithia wa bodaboda ni atugiritie kambini ici guku akiuria aruna ake kunyitanira guthara mioyo yao na andu othe maragerera mabarabara-ini kugerera gutwarithia nduthi ciao na ubaciriri munene. Andu a nduthi guku Kirinyaga twi tayari muno kufuata sheria iria tubetwo ni thirikari, borithi ona county government masheria aria twikiranite na pamwe na ikundi iria tukoretwo twina cio guku Kirinyaga tutena uru ona omwe ni turatwara no wega. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV kuma mũhuro wa kaunti ya Kirinyaga niĩ njĩtagwo Wambui.